Izvolite. Poštovani kolege, sjećamo se danas, naravno neki bi zabranili sjećanje i brisanje kolektivne memorije i još ovdje zavaravamo ljude jer nismo došli do srža problema. Nisu gospodine Bulj naši problemi počeli 90. nego 45. godine. Govorit ću ubrzo o jednoj temi o kojoj su mediji stavili su zaštitni zid oko istine, a prije toga sjećamo se Hrvata Bosne i Hercegovine koji su tenkovi zaustavili na prologu, na Kupresu, kolone koje su krenule prema Hrvatskoj. Mi smo danas te ljude zaboravili, oni su odsječeni u nekakvoj džamahiriji dole, nismo zaboravili žrtvu njihovu, novac koji su davali, to se prešućuje. Sjećamo se danas bolničkih sestara, to je njihov tjedan danas i lako je nekim genesima, anarhistima, nacistima govoriti o COVID-19, a nikad nisu stavljali za intubaciju kutiju na glavu pacijenata koji umiru, čije su ruke vezane da ne istegnu respirator iz usta. To su samo bleferi, saratori, zaljubljenici u sebe. Puno sam i vidio takvih glava ovdje. Trebamo istinu govoriti. Evo, ovo ćete možda zadnji puta čuti u Hrvatskom saboru, o ovim žrtvama. To nećete čuti od prvomajskih jajara, znate da su oni nisu imali Uskrs pa su farbali jaja na 1. maj. Imam tu spisak. Samo streljani u Zagrebu, tisuće ljudi, to će objaviti Hrvatski tjednik. Samo grad Zagreb. Bez Dalmacije, Like, Bosne i Hercegovine. Ti su ljudi streljani od početka svibnja, odmah kad su ušli tifusari, oni koji su solili tamo svinjetinu u kadama, uzgajali piliće u Klaviru, ušli u tuđe stanove gdje su ljude pobili, nesto je stari Zagreb gdje je logor Kanal, odmah su počeli ubijati. I kako su radili ti sudovi? Ovo je spisak, naravno, smrtne presude Vojnog suda komade grada Zagreba, odmah su počeli streljati, odmah. Ovo je blokirano na mainstream medijima i ovo sve što radimo je ako se toga ne sjećamo, to je pitanje ne povijesti, sadašnjosti i gdje smo danas i puno vas nemate moralno pravo sjediti ovdje i šutiti o ovome, ja neću šutiti o ovome. Evo, dokazi nisu bili potrebni, odluka se donosila za vješanje ili streljanje na temelju slobodne procjene, to znači hoćeš tuđi stan, tuđu ženu. Evo samo neka imena i njihove. To je od 12. svibnja 45. do 46. godine, tamo ovako, samo ću žene čitati i godišta. Alma Zamola 23 godine, Nada Dovček 24 godine, Marija Slamić 22 godine, Paula Šiber 25 godina, Ankica Tomašić 22 godine, Paulina Horvatić 24 godine, Marija Milić 36 godina, Ankica Paša 22 godine, Marija Vunetić 43 godine, Florijana Rabić 29 godina, Ankica Frankić 17 godina, komunisti moji, Marija Iveković 33 godine, Valerija Paradžik 28 godina, Lina Foter ne zna se ni ime, niti je zakopana, a vi ste preorali hrvatska groblja na Mirogoju. Vi ste preorali, šutite o tome danas. Antonije Kozić 36 godina, Renata Berger 47 godina, Ankica Skočković 21 godinu, Viktorija Buljan 24 godine, Kristina Klimar 40 godina, Zora Grbac 19 godina, Milica Padovan 41 godinu, Anica Zbornik 50 godina, Filipina Kalabin 39 godina, Josipa Belina 33 godine, Ružica Benak 36 godina, Zlata Uvanović 32 godine, Blanka Antolić 25 godina, Zora Bolanča 21 godinu, Vera Leka 22 godine, Boždana Zobec 23 godine, Premir Lankica 34 godine, Marija Slavujević 31 godinu i negdje su našli, zamislite, Aleksa Kasimov, rođena u Sevastopolu, 24 godine. To ste vi. Isto mislite danas, tu sjedite ovdje i šutite o tome. Ovo je sve velika varka, mi smo uništeni do 90. godine, isti kadri ste preselili ovu državu i glumite kozmopolite i demokrate. Da Bog da smo vas željeznom metlom očistili 95. godine. Da smo vas željeznom metlom. Tu sjede neki tako kršćani, a sklopili su savez
sa boćkinskim sotonistima i šute o tome. Sve varka. Križ na zidu, Tito na vitrini.